Kublai P Baro Shakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakongsan mentara sni Jyllong, loan hireng ke Women Commission. Liu ba Gabriel Walang ya ke ICU Drejing Kia Civil Hospital Bosco. Kershan pura ke AICC au Menteri Rangbado Narendra Modi banyale ya ke Pakistan. Ban daki mobile tablet Sam Khubor district Shaki Samla pule ke West khasinews. Ba mentang ini apai Shaki Khubor ke bakambania. Kajingja basngosi ya kalong kume ke badang arpun rius nam karta. Kabashong basa apa Shillong East Khasi Hills kala sha sho sha bom hala ujong ukurim bat menta kalai pautere Iaiong kadon Shillong Civil Hospital ban sumar nakita kijing sha takti ha ukurim jongka ki Khubor ki atho kane kalong kume kala sha bom sha sho kha kabala pentor ya kamer jongka hadu ba kala hap klung la sau sien kenti kakong Yamon Sim chairperson Meghalaya Women Commission rengkat bat kidukot kilalit jingo ya kane kalong kume Shillong Civil Hospital. Hakajingkran berkilat batai Khubor ka chairperson hadin kajingwan jingo ya kate kalong kume kalaong bakate kalong kume kade kabalaya syong menta arsnem AA baruta ukurim jongka. Bun sien ula jusho judat yaka badru hadu sau sien kane kalong kume kala hap khun tang nakadaw ba ute ukurim jongka usho udat yaka. Nakalian ka commission kala pentip bakum kirang ba kimdei than ban le ben ya kilong kume namar ka kata yaki kalau ong ru ba kane ka jingja kamdei shu ka sien ka bandingkong kade ka bala jujia na ka por sa ka por bat kalau ong ba ka commission kan sebut din ha ka bayade bat kane ka kam da kane ka jing ong jong ka kong Yamon Sim ka pan isai ba ka women commission kala luin kireng ha ka jakaban ai kilat jingya da ya kane ka long kume da ka ba pentip mar sa kibor jong ka an persya ya utau kurim ka chairperson Women Commission ka kran penbanda ka sur ka ba jamjai ya ki jingle uta ureu klemran wan pe itai long kume widang kumba ku reu snam de I shongkha ba uta ureu la khamrang ba hi itang ba long ki kham ye de hayen ro ma um du sha temban brush ka pasnem asnem e la shong ba u ki shit lan kan sho ba u sho din sau sien ila hakun dan kan ni la dan ka surgery room ban ni tai tung ka dan na san banai ni lai nan ka ta ke ude sile kun pa man ba la don ka pai we kun doi ka sam sien din ta ka si ba ja man si si ma la bom la shop ha ti la ur ko ni ni tai klong pa de ma ni ye sa kham ha rong wan keng wang ngay ngay la yap de shukya salap ta bentangin se pilihan kulit kan kai pala ja ya ya tingi so se kan ko pili ki jingja ka jo shi jo mo ya snow ka de dei kang ba dong ba ki piang ki kan kai di year te ka don ko ni ka jing sho ting ting ka jing boat ting ko ni jing boat tin hab ya bot ding thai ka ba nya net scam ba ki ro mo kaliang jumpi punya le dan kan sakyang kan ai ka awareness kan amba subha se ki rang ba wat ye le ben kun ni di kan thai gan but ni bot dia ni someone that can say one commission se ayo but social la ong social ni ni dan la but ngangit scam ni ka mani mano ki rio kan thai la de ni ba sha le ben mano subha ye rap subha intervene mo makio I mano rang ba kinong kamyen kamdei shu kamyen ko kai tamu la daw ni tepat I bro hoy no ki ba tek ba ni kidu kin ya pensai kan ni ke na ga violence kan increase shu but kam dei kang ba yak tai ki rio kan kai ta ri ki long no khon ki em na ki jing ear ba jing so smith kalalong shisha ka jing kurkhu bat ka jing mento ya ki pat ba nong song snong ka West Khasi Hills district Kamtam hakilat ay jing sumar ya uduk usuk da kajingla jaga Nongston Civil Hospital ban pleno ya ka kamera intensive care unit ICU nagbenta ban sumar benya ya kinongpang kibala shitomjur
Yakni ka ICU ha civil hospital Nongston la play da UMLA ka Nongston ba Gabriel Walang ha ka lai pautar Iaiong ha ka jinga dan lang uba V Swear ADC West Khasi Hills Medical Superintendent ka ka hospital Dr. HR Soklet Dr. M Solia Dr. B Merthong Dr. W Langbang kinong tre bat kipad ba na Nongston u Dr. B Merthong ulaya thu ha ka ka ICU don reu tili ki jingthia sau tili ki rangba bat ar nak benta ki khlung Ulaya turu labu nong pang hapo ICU nadu katayo bakhadu jo ubenai rempang bat hadu menta ki bathia pang ha ICU kila dan kumba hendriu paungut. Nakaliang jo UMLA ha kajingkran ula ai kajingero yaki doktor bat kinos lambat kinong tray ka civil hospital ki bala tray shitom naga benta ka kot ka khia ki padba. Kani kalong kamau jam bakongsan ya kajing persyan jongi bantam klan ya kajing syakri ka kot ka khia awas khasinews. Kajing sang ya ka ICU, kampai tangman penbuan jengkia, mereka kalong ka lifeline na matagi beriang di jongka ni ke district jongi. Kani kampen bah ya ka Jylla ban ai kajing sumar ka bakar ki bat ka bakar pang ya kitu ki bakar shitom. Shua ban pli yani ka ICU kumbala ban bentan laong ba ya kinong pang lahap ban ha no ker syapo Shillong bat bun sien kami kajing lek jong ki shatei kapan kakati no ya kapor bakordor badal kaman ai kajing sumar wot ban pelai yaki na kajing shitom bajur Bosco na motor sa po niya naman sa deparo staff do daw ni ano pinway ajo katabi ng on daw ni kalau kajing sa ini kajing hindi dapat kasi kajing shitom kabak ki doktor kaya Ini nak balik ke doktor. Baru-baru ginawa namin konsulta di betul yang ada betul bagian penawang sa doktor. Jadi itu possible style. Ikran ben tentang tempat bah tentang klinis kita teman. Lebih. Ini tentang di doktor kita tentang. Ya. Ini kejumpa hati mesin. Bagian baik betul. Kemudian itu bahan ini mak berpendak dan berperform channel. Ini kalau profesi. Dan ini itu mak yang mesin kemarin yang ada ini. Kedua apa hujan dan hujan tinggi. Di badan hospital bagi private hospital kantor kepala kerja. Ini kalau mak ada jalan yang kecil Ginoyalam ka Seng Congress, ha ka jingyalang ka All India Congress Committee AICC, kabalalong dangshan hanong ba New Delhi, kalashim ya ka rai ban kershan pura ya ka Sarkar India, bayalam da Menteri Rang Badu Narendra Modi, ban shim ya ka rai ban ya le teng persya ya ka Pakistan. Kumjuru ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, ka kershan pura ya ka rai jo ka AICC, bad ya ka Sarkar India. Ya kani karai jong ka AICC bat MPCC raya thu pat ba do Matthew Anthony u de khot ka AICC u ba pet ya ka Jylla Meghalaya kile no na Pakistan ki bala kershan daga sarkar jong ka nikari kila thome ki pat ba baloi ha ka arpu ar tar Iaiong ha ka jaka pengat hasnong Pahalgam Jammu and Kashmir da ki sulai bat ki tiar ya le ba khlan bor ki bala siat na phang bat penyap hadu arpun ringut ki mensim brio Kani ka jingja batrem kala kenyo ya kiri ke perthai bat kila ai ka jingkershan ya ka sarkar India ban ai jing sneng ya kile no bat ya ka sarkar Pakistan. Kipat kari India ru kila ya telimlon ban kershan ya ka sarkar India ban ya khunting ya kani ka jingle jong kile no na Pakistan. Hakawai pat kaliang u Matthew Anthony uraya thu ka AICC ka penremjur ya ka jing pendenkam ka sarkar India ya ka tenat Enforcement Directorate ban kura ban penbut nam ya ka yeng ka sem jong ki Gandhi ulaong kani ka pen isai kedar baki nong yalam ka BJP bat ka sarkar jong menteri Rang Badu Narendra Modi kas hir ya ka jingdon jong ki Gandhi namar ka sarkar bat ka seng BJP kim yo lat ban le kan pamon namar ki Gandhi ki te lakam ya kani ka seng sensyar hakari ulaong ka National Herald case kadai ka mukoduma ka ba ki Gandhi kimdon kti AA Hendrai ka BJP berka sarkar India ki penlong ya ka kum kamu koduma tenru iki serngeu jong ki puri ulaong.
Any actions against the people who have caused this pain and immense injury to the people of our country. We also resolved to condole the death of the Roman Catholic Pope, His Holiness Pope Francis, who was one of a kind of a peacemaker in this era which we all have witnessed. And the MPCC, under the leadership of RCLP, Baroni, and a delegation where we all went and met the Roman Catholic head here in Meghalaya, Archbishop Victor Lingdo, and passed over our resolution to him. We also wanted to convey to the people of Meghalaya that the attempt of the BJP to tarnish the integrity and reputation of the Congress and the Gandhi family with the National Herald and Associated Journal Limited case was discussed in length, and we explained to our leadership and to also the people of Meghalaya through our people, through the districts and the blocks, to say that this case has no factual evidence, no money transfer, no government involvement in any form from the time of its origin of this matter till date. And then the government has used Enforcement Directorate to fabricate a case which is non-existent to tarnish the image of the Gandhi family and the Congress, which has been fighting for this country from the time of independence till now. Realizes that despite their short-term electoral wins based on propaganda and right-wing fundamentalism, it is very clear that they still are insecure about remaining in power because they are very, very sure about the presence of the Gandhi family and Congress in a high value in every single soul of the people of India and the people in the state of Meghalaya. So it is our responsibility to have this communicated to our team, which was unanimously approving and offering the support to convey this message to the people of Meghalaya. And that is what the Political Executive Committee, which we had yesterday, discussed on this one. The Political Executive Committee also raised issues on the exorbitant corruption allegations against the NPP government. Hakalai Potarik Iaiong Arhajar Arpusan, ka Office u Deputy Commissioner West Khasi Hills, kalasami ki mobile tablet nagabenta usnam Arhajar Arpusau hadu Arpusan. Lembaga Chief Minister Students Digital Learning Aid Scheme kumshi bentaban penslur yaki Samla puli. La penlong yakani kajing sa mobile tablet hapo tersem hall jaka office UDC hakaba UMLA kenong ston ba Gabriel Walang ulalong ukongsan bat ulasa miki tablet syaki kanriu tuli ki school hapo ka district. Hakajing kren uba Gabriel ula kentu yaki kena bakini ki tablet ki dei penyarap bat penyar yaki jing puli. Ula ongru dei bantho dala dehi banchania tang hakijing tho baladan lepa ni kijing tho ki bala tho daka artificial intelligence AI ki bala abanya lambakla hakibabun kiliang hakane kijing lang ladan rangkat uba HK Thaba Additional Deputy Commissioner Ubikram D Marak Superintendent of Police West Khasi Hills District USD SEO kinong hikai neki school bapher jaga than nongston ki khna school bat ki rirang ba nakani ka than Hakaba ki ayun maybe kuno begin queue has a name kajuni. But queue has a name come invest in a clay kajuni. Saka saka pate. Bonus ka clay juni invest hai. Invest bon la yo ka tablet ki la perkat sebab pe Malaysia ka kot la star sebab pun kam ni clay ka ki way beli jati. Ban ye tak tu. Le hato ka main ka clay kajuni ki invest hai. Ki invest ka main ni ban queue has a name ki invest ka main ni juni
ban chiyet kum bo haka protesta ta kata artificial intelligence haka ba phi ni ram pe ye ji tho ki brio ka ma ba yim pe ye ji tho bang i tho dalade ka to la tho no we ni support kalau tak ka kamput ni hara ba bi pe ye ni ka ta bersama mereka learn mereka sa tho hi dalade Pidai mapidi manloki artificial intelligence dalade pito. Omnei principai na puto kata na repay na to sa yet sa kiway krikika. Na kwa pinong kinong to ya lagi. Mapinto akalanti ka badai pabhakan siya no pinpoy ka jengin majupi. Invest your mind kata kali padon kantam. Pay nga na kita kandiat manero na lakwa man kran na ong kimedia. Baga mind ka jung how we invest. Tanpa shot ada harap nila invest ka klip o kari ka Kasorkar India, Khuborjylla ka adhar, NAKA bantang, ban ayah ka identity jong man uway unong syong jogar di India. Kamdai kasorkar Meghalaya ka bahong syong adhar. Hari kani kasorkar India, baru kinong India, kini bandot uway identification number, ubapan ya pair yang ada pi. Kakatek bersama Gabriel Wala ngakai don dispatut di bawah kaju kakarten kaju kajat. Tapi ka identification ka cuma. Udon adhar number. Kata ka identity ka cuma. Amsyong man perbuar ya royo. Wakin syong yo adhar. Hindi ko perbuar. Ngaku abi di kena school bi dalam tangan dia. Lebat ke media. Hindi ko perbuar ya royo. Handre lara bi apply ke scholarship ni osyo. Kadang jino nong jong. La saya la jer kapan banyo yang Khuborjylla ni osyo. Ano ba dun Lara bilay sa kasis pasni ni osyo. Mano ba dun Kijing no kibapun. Ada also invest in the right way. Kamain kesuni. Nga tag kibasito nga labor tang ni ka smart card jo ka NHIS. Dala sito sa to sa back pension mo yang mata penleno. Nilek ko no mata. Amdai ko so. Kalau invest sa mind, ki kibara ki Samla. Yalang Kinoyalam kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People Nongson Circle. Hakalai po tarik Iaiong kilalit yakendo yo branch manager ka Meghalaya Rural Bank Nongson branch banwat jing tip ya kajing slam ban penyadai link yo adhar nagabantaban yo ya UKYC padba. Usamla F Tersa General Secretary ulayat hu hakinong to Khubor. Kaseng kalayo shibun kijing o jing nam na kipadba halor kajing slam banle KYC bat ban link adhar hakaba ki habru ban let mi bon sen shaka bank. Kajing slam ban yo KYC kalakta ya kajing lut ya kapor bat ya kamay jing kipadba ki basyong hakishnong bajingay na nongston. U branch manager ulayat hu ya kadaw jo kajing slam banle KYC bat link adhar. Namar kajing bon parat kinong play account hakane ka bank. Kinoyalam ke FKJGP kila kentu ya kibor bapenya ya kaneka bank banwat kilat kilenti banweng ya kijing jong kipal ba. Yo ya kijing ud ba ban ling ya adhar bat ban le ya ki KYC nama rabaki lejmi habang ban le KYC ne ban ling ya adhar mutli ong ba kasimpor ba ka pensim jing ya ki pajba nomor ba Kiyo ban lek mi hadu arsin license tang ban lek KYC nane ban ling yo adahar. Te kade hilor kate ga banta bangi layo ban yakren baru branch manager jong te ga MRD te nakali jong uru ula perpau hi ya kata ga jing sumukhya bat ula kularu bang ba un simkhya ban yale hi kabala ban tunkloy ya ban pendep yaki KYC bat kumjuru ban ling yo adahar. Te nakaliang jo barang manager lapor paru ke jing boong ba namar nakaliang jo ka sistem kubut ka khia yak banle
kemudian bagi omne bagi bun bagi customer ki ba don ya ka akau hakatega branch tega dei lengba ke jing bun jong ki account holder bah ban yo ban le ya KYC tena kata kadau ba kimla ya ban le ha ke juga por tega dei lengba jong ta ten rei nak len jongi la syukur papet ba kat bala ki de ban penkloi ban penyo ya ka KYC nomor ki don bapli ki ban nong kendong ki wan na jingai ki ong ba ki tu ki ba penlek KYC ki ong ba philak ban wan hadin lai na sau sngi te hadin balawan ru kidang isyak penbuk teng ban te gemut ki ha ban wan laisin sau sin tang ngam ta ka KYC te gemut kan long sisa ka jing e bat ka pen so sat mai ki ba ki ha ban wan arsin laisin te ka pen kta ru ya ka by lenti lene kaya kapor rukum ju te halo kata kabanta tengi na kaliang joka FPGP ngalayo ikaman ai mo kum ka jingkerpat au bram nejar bonsu Ki pulit traffic nongpo hakalai pautarek Iaiong kila ai jing hikai ya kinong nya trok bat ki pat ba bantip kumno ban yad bat ban pendan kam ya ka surok ba 4 lane National Highway 6 Hakane kalumpung hikai ki pulit nongpo traffic kila lum mi kinong nya trok ban pensyai haki kumno ban penyad ya ki kali hakane ka surok ba kabak kelut henrei ki aksiden ki jujia kha bat bon ngur ki brew kila yap bat du ya la ka jing im Kila hikai ki driver banyat barabor shaliang kadiang bat ban shimpas ru haki jaka bakelut ki balaj nakajingwan ki kali mar persha. Kila kentu ki driver ban aila de ki kali kit nongpang ambulance bat omdei ban penwet ya kalit kawan jongki. Ubabi thank you officer traffic nongpo ulayat hu hakilat pathai Khubor. Kijingja kha ki accident hagane ka surok ba kalong nakajing turmur jong kinong nya kali bat nakajing le sting kinong le nongwan daka kejat. Habakiyat harut kani ka surok ba. Kitu ki bambat deka an bun sin kingat haki jing e habakinya kali ni habayat kejat hakani ka surok ba. Bun ki brio ki bakhen sting bat le sting yala ka jing em habakiyat harut surok ba bat ki buru yakinong nya kali haki jing ma babun jat ulaong. Ki pulit kila kerpat ki pat ba bat kentu yakinong nya kali banda husiar yala ka jing em haba pendan kam ya kani ka surok ba ban laj na ki jing yap bat jing mensau kila penkut. Kita kasih lah sim yang oleh program sapang di driver jong truk yang sah ni. Dan rei umdai tang tai truk rei jong di kali baru di bayar hani kan National Highway 6 jongi bangin ai ji kai sapang gar pom nya ya kilul ki ai bagi jong di land driving ni kai tim dalsi ba pin soba bania bot nanti dan bania kat kum de ulan bala dro knang daka National Highway ke jongi di kenang ban yada ban nomjur kani ka jing aksiden ka jungi lada pi ya khumur kum hagni kisi kimnai baladep ndrei umdon babot berhenti yaune ulain baladro ulain li bapdeng bat sadu nadu laden di kabawan na Shillong sakauti ba kitrok kide meniak sakadiang di kalirit baro kiniak sakamon laden ni ulain bapdeng di pek ni ulain bapdeng di lada pikwa ban Miktrok kop simpas kila ban habam don kino kali kila ban sim na ni kamon ro tangba omdei ba kiniat khnang na ni kala sakamon omdei pinya khnang mot waya khnang sakamon da dei katrok la ni ka pos mot kila ping ya ka rong sai ba jong mo ali cha rong sai kila da kwa pinya sai la jong kiniat bi cha ka diang trok ke kini klerit dibaya naka mon dei belong free ka strok jadi ba knang ba kimsuk ban simpas knang ba kimsuk ban 1 kino ki ba kam emergency ba keti ru kila ban sim back time I hon ru kala long namar ba nikwa ban long kumta knang ba kasrok long ka ba kluj kan long ka ba ba kan long ka ba yai dek ban nomdan kan long jingasen lada yai syakadiang syakamon kumai ne ki por ibnai ladep ni ba ki driver kaliher kiat humur ki kalirit kiat humur kim tip ba kide baniat kadang cakamon ro dala jak siden o sari rap yanga ndrei dang ilawan ke inkori ilap babun sin ba ham tam e ba kiat rong sai ki kalir kiat simpas na ka rong sai
te trok ru yai rong sai te haba kamta kalau kami ke jing aksiden te kata dau nyai nang iki ke awareness program nang ba pin berhenti nang ba pin suk ban lek benwan hanu frok he jungi net 6 na Shillong sakoti na koti Shillong nang ba pin tip nang ni khmat andai bro Shillong try pun bam tip ya kata ka forlin kabanyak kenogalin ba kinum tip andai nang ba pin sai pin tip na du mentang si ba kalirit kide banyak sakamon ba kali trok kini cha kadiang lawan na Shillong sakoti tek mjuro da piwan na kauti Shillong galin ro ka trok kede banyak sakadiang ka kalirit kede banyak sakamon ti tang ni kentin ngai play pi borok to ya but nanti nang ba in long ka basuk basang nang ba long kabayak bek yan ti na kumta ka Shillong ka thau kari karat ni police but U Dr. Ivan Fanken, Dr. Veterinary Habernihat, ula penlong kajing hikai bajing batai pat ba Habernihat. Halor kajing ma bajing mensau na kajing sya dat ksau, miau bat kiwe ki marat klau. Na kini kajing sya dat ksau, ki breu ki ngat bat ki yo ya kajing pang rabies. Kapa syirkei bat kabala aban yalam syadu kajing yap lada amyo ban sumar kloy tang syusya dat. Ula kentu ki pat ba aban iet ki ksau ki miau, henrei husiar yo ki dat hakapor pampoi perkat. Ula kentu mare syadat de ban nej ki jaka sumar ban yo injek dawai ban yale persya ya kane ke jingpang. Ula kentu ki breu ki badan ki miau ki ksau hayeng ban ra syaki jaka sumar merat ban ai injek eki. Kini kilempung hikai pat ba halor ke jingpang rabies kala kring bon hajar ngut ki breu ban wan sngap ban keli jingtip halor kane ke jingpang. Kane ketenat trekam jaga sorkar kala ther borba ban hikai ki pat ba ya ki jingma ki bami na ka jing syadat ksau ki miau mat ki merat klau bat ban te lakam ya kane ka jingpang Layo ban ai na du meneng ni sedang ki ni ba kane ka jingpang menta ka ribis kalong kamtam hakin ki por menta mo bonsin ki breu nimda kam kit khia ti kane ka jingpang kalong ka bama ba du kata kadan ka kalong ka jingpang ka ba hindi ban kinsting namar ba sin ba kini sin ba syong ukso bapang uladai ya ukso di walan ai vaccine ru hindi ban ai yang kata ka post exposure injection ma namar ba bring hindi ban kinsting namar sin bangi la develop ki symptoms kamdan ka ni ka jingpeng khia ni ka treatment nam ta ni ka jingpang ma namar kata ka daw ni depend hakani ka prevention ban ai bekitika banyada na kanika jingpang ma tila da syadat ru ngidan kaman ai kanika post exposure prophylaxis ka banyi angka PEP ma ti kataru ngimdi ban ai tang shidos ni ai bet bon dos ma kita kikidadan ka schedule kan kiduni ai ti nang tapan menta kasni ngil ai ka vaccination ngil ai awareness bangi nang ba yakikso ngila ban ai ya kanika anti rabies vaccination pre-bite mangyong ban prevent nadu kiba lai banai shaneng ngila ban ai kikso ti ka first dose yung ai minta kasni ti hadin sibanai min ai ka booster dose ti hadin katupat min ai sisen sisnam mut ka animal dose manus nam ni ban ai ma ti ka jingkat ka jonga kalong ba habani ri kikso ki miang ni bendang kata ka jingkit clear balai namar ba krem ka jingkit namar habang ni ri kikso ki miao ngidi ningkong ngidi ban pechwa la kalong ni am mangin ri kikso ki miao ka jaka jungi ki bangsa kalong ni am ma tengteng ngimdan ka fencing ngimdan ka proper boundary ma tengteng kini kikso ki let shabar ki kilalong stray dogs na kilalong kikso surok ma di nang ta kikso surok hamtam kini ki jaka shine ki shnong shine ki ba don kini ki kila ban ki mersiang ke ma di kini ki mersiang ki don tau ki di ki reservoir madusyong tau khnyang kim ya pang tam ki syong tau khnyang jok taribis lada kini ki mersiang ki dat di kini kikso di kini kikso ki sha infected di kini ki stray dogs ki dat pat ki domestic dogs mo ki pet dogs kataken ka spread kataka jingpang rabies ma di nama kataka daw ngidi bandong ngidi bandan kataka jingkit clear ma ki breu ki bari kikso bang ngidi ban aitika ngimdi ban kelat mo ban aitika ngidi ban ai nadu lai banai shaneng ngila laban sedang lai banai shaneng nang tangin ai ka booster dose hadin sibanai hadin kato sisen sisnam ma khodi ka jing ai injection fi kutang tas kini ki mass vaccination ni ju penong barabor di hakani ka snong jorbel bat killing ka di kasin maningkong ini di la shaying nang penong biang sa station po bara killing bat ka opo jorbel nang penong sa hadin kini berkila ada di nong ki hap ai biang injection hoi
mentang ni ai ka first dose mentaka sini ki hadin shibanai ngin hak ai ka booster dose tinggi kerpat iki beliau kumbangi la bathak mene baki de ban wan ban ai kata ka booster dose kim de ban kensting ya kata tinggi la ai ki card yaki khana bakin la ban follow up ya kata ma Badak itu ki Khubor nglapoy siya bakut tarhadu bangin daya syambiang Kublai Shibun.